Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan kesadonyo. Iku ni awak baru jago kawan-kawan. Ku agak peniang-peniang salayang dek baru jago bana pagi. Ku anak wak si cantik Delova belum jago lay. Udah itu nyokok lelok kawan-kawan nyo ngek taruh se kawan-kawan babukaan pungguang seketek. Iku sisu kuah cumi-cumi nan sore patang mah kawan-kawan. Uni awak membuat asam padeh cumi-cumi. Jadi kuah hasil yang tinggal kawan-kawan. Setiap diangin cumi-cumi itu semakin mengetek setaruh kawan-kawan. Jadi baku rencana lain tak kau ni buang dah. Di pagunuan baku kuah. Iku situasi di bawah pagi ku kawan-kawan. Hujan tadi kawan-kawan. Malam-malam lah hujan. Syukurlah, alhamdulillah. Jadi singkat cari tu ni awak aku pergi ke pasar. Pergi mencari apa yang akan dimasukkan ke kuah tadi. Jadi uni awak pergi membeli udang kawan-kawan. Jadi kalau sampai uni awak di rumah kawan-kawan aku nak beli tadi awak beli udang awak beli setengah kilo 25.000 tu udang kawan-kawan. Aku berhasil ya aku masuk ke dalam kuah asam padeh tadi. Tu tadi ada orang awak menjual duku 10.000 sekilo. Duku dah tu awak beli bada untuk ambil balado mah. Aku beli on 8.000 tu beli 10.000 tadi. Tu minyak goreng awak beli tadi. Minyak goreng 1 liter 15.000. Awak ben udang dulu kawan-kawan ya. Aku de lupa lalu ai kawan-kawan. Lama lalu an. Dia suruhnya lalu malam tar. Itu kuah gulai sempadeh awak tadi kawan-kawan. Dia napinya lu. Ku nyudang wak tadi ku setengah kilo sama anak orang. Daripada anak sayur sana kuah sempadeh wak kuah. Cak wak balik ni isinya udang. Daripada kuah hasan wak makan-makan kan anak orang. Bismillah. Isuin lu. Tak dua gigi halai kawan-kawan ku salah. Kan lah kuah. Tina, kontak lainnya masak. Ikulnya tadi kan kawan lah sampadah wak tadi. Kan lumayan tuh daripada wak campak kuahnya tadi kan. Paguno kuahnya alhamdulillah. Lah masak sampadah wak kawan-kawan. Masak lu. Lu baca ketek tu lah jago encik calik kemari. Sampadah wak lah masak. Wak ben lah kasih aku lu nak orang aku sikit paja ketek aku lah jago Wak ganti seperai lu. Ganti seperai wak lu. Aku seperai baru mana orang. Baru benar lu mana orang. Baru seperai. Awas dah lupa lu. Lupa lah mabuk pagi-pagi. Awas dah lupa lu. Ganti seperai. Ganti lu kawan-kawan. Jangan lupa nak bawa maila. Kita balik lah seperainya. Kepala kucing ke bawah, bawa kaki kucing ke atas. Tak apalah. Delova. Ada lupa. Siku ada lupa main santal lu. Deh. Siku ada lupa pindah Delova santal lu. Ganti seperai Delova tu lu Kau sawak nyong ganti seperai wak entar lo. Udah itu saya gula loknya anak orang. Heboh. Lagu ya lu ya gula lok dah.
Sudah lupa dulu. Ya malas. Malas itu. Pek kan kain lupa aku lah. Kawan-kawan di rumah abek sambadin orang. Kami lah masak sempade udang pagi-pagi ya. Kuah sempade hapo petang mana orang kuah sempade cumi-cumi. Bali cumi-cumi awak ndak pandai masak cumi-cumi itu deh orang. Makin diangian makin mengaciknya, makin diangian makin mengaciknya. Pas di Bali lai kadang sekadang anyo. Di masaknya mengacik-mengacik. Kuah iya aku deh lupa. Dimasaknya semakin mengacik, dimasak makin mengacik, lama-lama kacik bananya kawan-kawan. Itulah habis sebantal habisnya lah. Dia enggak pandai buat masak cumi-cumi dan orang. Mungkin sebantal sih mungkin dia ngeknya yo. Pas Bali lah gak kadang ustaz. Kalau dimasaknya kacik salah. Ketek-ketek ai. Enggak pandai buat maklumlah kawan-kawan buat orang kampung enggak mengerti buat besok makan sambal lado aja badar di kampung. Kok itu lihai bana awak memasak sambal lado pada awak cubi. Kok seorang bantah ada lupa mah. Tan ko lu. Biar sapu lu dulu lupa. Awak sapu lah stek lu nak orang. Buat lah litak baru mah. Kalah puah banyak abu-abu awak luruk. Buat kerja ketek tu luruk lah. Main zipu dia falu ko ay doon cepeh. Natin santalo banyak abu ah. Yan dia aduh itu. Ngudak ke ila wape wa kawan-kawan nah. Jan jatuh. Kulah sudah kawan-kawan nah. Buang saro alo. Sudah menyapu, lama pakailah seperai. Seperai kasur, makan sudah kulai orang letak baru ah. Kan nak cek lu lah nak orang sadunya makan lawak lu nak orang basuh tangan cek lu ikulah sampai ada awak tadi kawan-kawan alhamdulillah ku paru awak yu lah agak lapar benar mah makan wak cek lu lah kawan sadunya makan wak kawan-kawan bah tadi ku alah makan tadi mudiku lah kawan-kawan geregak pigak emak-emak aku di rumah seharian ku. Aku kebetulan ada karupuk tadi malam apa aja balik karupuk kawan-kawan. Iku karupuk jariang ku kawan-kawan lama karupuknya. Jadi ini awak makan jiku kini campur jo asam padeh udang tadi. Kuala kolahan nyembon dek si delufa aku. Nyok makan waknya banyak lah karajuannya tuh nah kawan-kawan sibuk lah nyona. Ku bumbung-bumbungnya tadi lai pas mah kawan-kawan bumbu nampatang. Jadi tadi masuk saya udang tadi sampai agak kariang-kariang seketek lah ya dina. Pantiang parut kanyang nak kawan-kawan. Ayo sebana lama kawan-kawan. Iku pas video saya makan sekati sama kawan-kawan. Aku sudah video beunggah ulang banyak balik mah. Aku banyak-banyak ni awak makan di video aku kalian galak lah aku tu malu hahaha.
Ya kawan-kawan, makan lawak sadonya kawan-kawan nah. Ya sabana lama sempat deh awakku kawan-kawan. Mau dia bana dia rantau yu sampai awakin makan dia awaknya. Yo memasak awak setiap hari kok babali yo ndak sesuai seleruannya jo awak dan orang. Jadi masak awak tiap hari. Kebetulan kos-kosan awakku kan di bawahnya pasar kadang. Kula batukar posisi kaki kawan nah, ala panek lalu duduk manyelo ala baunju lah. Nah, di bawah kos-kosan awakku kan pasar kawan-kawan nah. Jadi lain murah sekok belia ke bawah. Ku sebantau nih awak labih nasinya lihat lah. Jadi kok anak dibalik ke pasar tuh kawan-kawan lain tak donan mahal dah. Alhamdulillah lain terjangkau satunya. Yo licin piring kawan-kawan. Licin piring udah makan. Yo sebenarnya tak benar ala menggegek-gegek baru tadi. Yo untuk kawan-kawan yang telah menonton terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum.